Birem United umutoza wayo Ernest Okiere uzwiho cyane kuvoma hafi yaje kwisanga gundagurana n'umusifuzi Mohamed Kadir. Iyi mirwano yakuriye kutavuga rumwe mu nzego z'umupira wa Ghana. Mohamed Kadir so wenyine wagombaga gukubitwa kuko vuba rwose ahitwa Tamale umusifuzi w'umukino nanone yarahondaguwe. Uyu we n'umugore ni mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru w'abagore. Kubli umutoza wa Tuyuma Football Club yasingiriye umusifuzi Mohamed Sakina Nasara sukudiha amusigari intere avirirana umubiri ari ingumansa. Uyu musifuzi ari mu bitaro. Inkuru mbi z'umupira sizi wacu gusa n'amakuru hanze y'ikibuga. Quincy Promes ni rutahizamu wa CSKA Moscow yo mu gihugu cy'Uburusiya. Uyu musore yakatiwe igifungo cy'amezi 18 aryozwa urugomo rukabije gukomeretsa. Uyu musore yakiriye ikipe y'igihugu y'Ubuholandi muri 2020 nibwo Quincy Promes yakoze amahano. Gusa umunyamategeko we yiyemeje kujurira hejuru y'urugomo rwo guterana ibyuma. Quincy Promes anaregwa gucuruza urumogi. Uwo yateye icyuma mu nda s'umwanzi ni mubyara we ndetse yamujombye igisu bari mu birori by'umuryango. Urumogi ni rubi cyane. Ubwo yakatirwaga n'urukiko rwo mu Buholandi, Promes ntiyari mu rukiko, yari mu Burusiya nyine mu bwihisho. Uyu mukinnyi sinzi nibuza kwemera ko yafatanwe 1,300 toni imwe n'ibiro 300 by'urumogi. Biragoye kubyumva. Umukinnyi w'umupira w'amaguru ubwo yasogotaga mubyara we ngo yari yaruhaze koko. Amezi 18 yakatiwe nayo gutera mubyara we icyuma, naho dosiye y'urumogi iracyakurikiranwa. Akina mu Buholandi nibwo yakoraga business yo gucuruza urumogi aruvana i Burayi arwohereza mu Burusiya no muri Aziya. Ibiri 1,300 yafatanwe byari bivuye Antwerp mu gihugu cy'Ubirigi agiye kurwohereza mu Burusiya. Urumogi rwarafashwe aracika ahunyira mu Burusiya. Ngiyo transfer yamwohereje muri CSKA Moscow. Urumogi Quincy Promes yafatanwe rwabarirwaga agaciro ka miliyoni 75 z'amayero, hafi miliyari 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Afite imyaka 31 n'amakuru hanze y'ikibuga. Al Sayed n'umusifuzi w'umunyamisiri. Uyu ngo byange bikunde muri raporo y'umukino agomba rega abana barengura imipira bitwa aba ball boys. Mu mpera z'icyumweru Tanzania yatsindaga Niger igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Simon Happy God Msuva, ndetse bifasha Tanzania gufata umwanya wa kabiri. Amahirwe yo kujya muri Cote d'Ivoire agera kuri 99%. Abandi banasha les autres mouches. Tanzania yashakaga insinzi mu nzira zose. Niger yagiraga ngo izamukanye umupira kuri contre attaque. Abana bato barengura imipira bakajugunya imipira myinshi mu kibuga. Mu mategeko ya ruhago umukino uhita uhagarara igihe cyose hari imipira irenze umwe mu kibuga. Umusifuzi w'umunyamisiri byaramurenze, abana bose abereka ikarita itukura, abategeka kuva mu kibuga arabirukana. Ababyeyi bikiza amahwa.